Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. I-channel. Yeah, of course, I'm the deck like briefly continue between Mapele na Jeepy the Khatapila man of war. So in relation to this, previously Mapele are beefing kamanyangats most. So already na yese ile ku beefiwe na igaza na yona ku ha peace ma. Yeah, so the 15th of June, of course, and figuring ngena ka account ya Jeepy the Khatapila. Non fana ngena figuring kuma ku hey asisukeni man kuna posting atsariwa la. Kundle ka yena. Yeah, so Jeepy the Khatapila of course fika tsela ku ni tiva pfule na studio ku ve keyboard a va yi tivi. Aku mabyere hinkwenu a swi toko Mapele like beef song leyi ngopfu hi wona ka channel. Aku sweswi va lava ti-beat i kwini sono. Hi leswi Jeepy the Khatapila nga fika tsela swo so i beef to Mapele njhani a hi ngheneni ka akhawunti ya Mapele. Yeah, so as you can see, kuna post leyi Mapele a yi tsarini on his account as you can see la mna nga fatsela ku ni kombela mi ni rhumela ti-beat ta xigaza ka WhatsApp. Ma swi twa mos Mapele i kombela ku rhumela ti-beat. Ndzilo ntsene please ni lava ku twisa vanhu ka rhandzana ni magaza of course rhandzana magaza i ti-live ta yena leti a ti ndlaku of course ka his account. Leti va nge ta ba ni ta xava. Then yimbelela as you can see there le hansi ku hayi u nga ni rhumeli ti-track kumbe ti-demo ta wena ni nge yingiseli leswi nga fika vula swa Mapele. Okay, so na mina to be honest post la ni yi vone mara ni na ti-question ta mina ku mina as Master Team ni prefer ku reporta guys mi nga mi swi noticini like ni fike ni va ni na source ya mina I don't usually prefer ku va ku ri mina the main source of information and stuff like that. Yeah, so Mapele the boss as we know in a studio va ngo i Vegas studio. Of course ku hi laha leswi a ni swi tiva mina ni tiva ku tholiwe vanhu vo fana wa Sono the producer hi vona va nga ti-producer straight la studio la ma yi kuma yena mhaka leyi na ku loko i ze va na studio you must have your own producers hi leswi fike swi ndlisiwa swona and stuff like that but however swo ku Mapele se i lava ti-beats from others so swi loko sweswi a nga satisfied with his production le ku ze Jeepy the Khatapila i ku i Sono ni Sono hina a hi tiva ku se i thoriwini le hi yena producer ya kona ma yi vona yena mhaka leyi so loko a nga ri satisfied swo ku Mapele a fika a engetela more producers ku va kota ku tirha swin'we ma vona because loko ku ri i tlhela a huma a handle a la ti-beat swi fana loko a nga na studio like it's pointless ku va a na studio because loko ku ri ti-beat i ti lava le handle swi twi loko i ya kwale ku a ni swi swi blind na le handle koku vanhu vo va underrated loko munhu a za ku bela beat yi ba strong a nga kota ku va i ya recorder and then i yisa ka vanhu va mastering va tele vanhu va mastering a swi tiva hinkwenu sweswo lava nga good ka gaza switulu sweswo because loko ri himpela hi spent 317,000 ka studio xa yena that 300,000 guys loko a ta xava ti-beat tingani hi ka gaza hambi 500 beat a ta xava tingani ti-beat hi that man even then kwala ni sure a ta tlhela profita more a ta xava 500 liya ni sure loko se swi helelo loko per beat i kindla hi na ni yin'we tlhela ndla mastering even then i upload kuma ku yin'we yi fika yi trend a nga tlhela generate more money that way na ku a redzi ko a hi swi tivi a hi swi tivi hi ku phela loko va endla mali through music is through ku va i bukiwa so swi loko i fika va na management leyi nga ta n'wi lavela ti-gigs or else a nge yi kumi that amount a nga yi investa ka studio a redzi ko mavonelo ya mina loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi subscribe.